het na belap ku kitchener behozo se na boncha bin ni khupa tuni pathen ni hi tolhan in pathen la cha na tonghola a ta asana min thanna na sata ananei hilla leise lopina zo sin si a pathen lengam na to na a hin hu mangchai city stud thisim chamcha na ngai khom hite city stud ti azong ke he Charles Thomas stud chu pakai kum sang kha zage somgup kum in England gama anaping in hi Adam sunga ki chip gol si a lungle le min thang ta Christian sa ho zoidinga missionary na ato dan su mil the hello le gospel ki pana thopa ponzala omdinga abol theina le athim zo se nusia pathen na hin tong pathen le chakhat chu an hi street apa Edward street chu India gam sunga an to na ko na sata hausat na in chen na hinemi pa kha chu a hi heze chun street hi in sung num ta le ning hling ta akon hung selin his in chapang cha hi akon ama le asopi ho cheng ki chip gol se lampang adi a England mi pi ten angai sang ma mau cricket lama abol thei he in hi phat so lovin street chu England gam sung pum pe cricket ki chip na lama het thei ta le athem loi pen hin ahung pang zo in hiti chun sang khat zage somge le ni kuma SS series Australia te to akichip now vanoi het le ate a England le Australia ki ka cricket lama abol thei zo ding ki te na na sata in so do in hi hicha kon chun kum som mila thum cha hina la street chu England gam sanga mi zo si ngai sang le kiniam na ta khat ahung hi do ta na hi hinla city street a ding a hin khu ki khial na lampi hung ki kong bang in sang khat zage somge le nga kumin street Edward in July phana pathen tu se min thang DL Modi chu a in uwa ana kawbin a hi start DL Modi to akimu to zo uwa pat hin hu ki khel na ha te in a hin ne zin a hi ade in aso pi pa ha ta asadam lova om chun start alung thim atong khan Krista ata asana ichan apha em ti dan le hin ho hi ipiham ti gel ho na hin in hi hiti chun all te in ata asana alung thim pumpi Krista apido jing di in ki gel ha na ani sin hi sang khat zage somge langa kuma pathen tu se min thang Christian Taylor in China Inland Mission kiti China gama pathen thu saphong na ding a ana phudo pasal hangsan la felta mi sagi ho ki pi do la achun city start jong ana zawin a hile England gam sung pumpia mi pin kidang ana salhe ovin a hi aze chu ta salama o cha umta mimin thangta kichi gol setlam kine pi pen khanin a hi na zo se tor koi a gincha pha lo khat gen the he so tho dinga aki pi do jing chu koi ma zo selung thim an to kha a hi hinla city street in pathen a kun kauna amu chu ama ta sa hin khuwa alopi ali dan le ki pa man lopi ta asan ho sangchun Jesu Krista kauna luzo anasa ai zoi hiti chun Cambridge 7 kiti hola achun street jong anakal song paingal ta na hi China gam sunga kumski ta pathen na to na anezin hesu gan thaina tintang dammo ve sinale agam nei te akon daudal na gim no ho ahin tho ham in hi chuzovin India gam chule Africa gama pathen tu sezin anakal songlen Africa gam sunga Heart of Africa mission kiti an put do in hunung in worldwide evangelization crusade WEC tia het ahu hi Africa gam sunga ato na achun adin gamning chong koi man aho pa kha lo namun a nami te ho vilna ha ne ding chu aho sa pe ni hi aman ana saina la a sumir thailo thu cheng a sail a chi pi chu hin hu khat bo hi chiwa ading hi tai Krista ading ki tong wang chu mang talo ding a hi ati chu a hi amma hin khwa kun be ton thei chu ta asa lo pi min than le lol hin na ho sang in tun sot kim lowa no na chan na ding in pathen na to akilhan apazoi ti hi a hi ama hin khwa kun banoi za Christian tampin amudo thei chu pathen a in na pi do a ton sok lengam chan theina ding le amang thai ding tampi hu hing na ding a ki pi do a pathen na to zo ding avat sa in hi street jang a hin khu tam zo pathen lengam na to na hin nei zo
sangkhat zako somthum lakhat kum in a umna Congo gama leise in ko anabaitan hi adam sungin continent thum anachon do zobin anato le aga ho WEC International in anung azui signalizing banui za mehim tampin ato aga amu pha zo naw bana leise umlai sia Christian te dinga so mil thelo pathen ha chale ki hilna kinai jingding pathen ha cha kha chu ai jing tai lunglu ta ngai ho zo se na bon pathen in pathen bu jing taw han aung lungding pathen ni kho a thu sim tha inge ki ka ovin na bon un mangpha le chibe